Prije samo par decenija, Dubai je bio jedno malo ribarsko mjesto, ali zahvaljujući nafti postaje jedan od najbogatijih gradova na svijetu. Dubai se posljednjih 20 godina konstantno razvija zahvaljujući drugim granama privrede, trgovini, financijama, industriji i turizmu. Dubai danas zauzima oko 60 km obale uz Perzijski zaljev. Na ovom prostranstvu smjenjuju se različiti koncepti, od tradicionalnog do ultramodernog. U ovom videu donosimo vam nekoliko njih. Ekstra luksuzni vozni park. Jedna od odrednica također specifična za Dubai jesu skupocjena vozila koje je u svakom momentu moguće vidjeti oko sebe. Poseban čar jeste ona gradska gužva kada ste bukvalno okruženi skupocjenim automobilima. Dubai Mall. Ogroman shopping centar koji će vam zasigurno dati utočište ukoliko ste u posjeti Dubaiju u vrelim ljetnim danima. Ovaj shopping centar nudi niz sadržaja koji će vas zasigurno ostavljati bez daha, poput ovog ogromnog vodopada koji upravo gledate. Obzirom da je jedan od najluksuznijih gradova, sasvim normalne su banalne stvari od zlata, poput ovog zlatnog oklopa za vaš mobilni telefon. Skijanje u shopping centru, klizanje, pa i druženje sa pingvinima samo su neki od sadržaja koje ovaj centar nudi. Burj Khalifa. Prema planovima kupaca i arhitekata, toranj je trebao postati najviša zgrada na svijetu, pa se njegova dizajnerska visina držala u tajnosti i mijenjala nekoliko puta u vezi sa otvaranjem drugih sličnih objekata. Izgradnja nebodera odvijala se rekordnom brzinom, 1 do 2 sprata nedjeljno. Oko 12.000 radnika bilo je uključeno u posao svaki dan. Ukupni troškovi objekta premašili su 4 milijarde američkih dolara. Visina Burj Khalife proglašena u vrijeme otvaranja bila je 828 metara, 163 sprata, iako su prema glasinama planovi programera uključivali 940 metara. Sigurnost u Dubaju je na zaista zavidnom nivou. Iako nećete vidjeti mnogo policije, bit će tu ukoliko vam zatrebaju i brže nego što mislite. Za ekstremne sportove poput leta iznad vode, Dubai je glavno sjedište. U ovom gradu moći ćete vidjeti tenis ili boks koji se igra na vrhu zgrade Burj Al Arab. Skupocjeni hoteli i vrhunska usluga nisu sve. Dubai je išao i korak dalje. Hotelske sobe u vodi. Zlato, zlatni predmeti, zlatni dezerti, zlatne kafe, neke su od bizarnih stvari koje krase ovaj grad, uključujući i tretman lica zlatom. Arapski nomadi o preživljavanju mnogo su naučili od sokolova. Međutim, na ovom arapskom poluostrvu gotovo da se sve promijenilo osim ljubavi prema sokolovima. Oni danas imaju poseban status u društvu, predstavljaju simbol moći, zaštićeni su, a u Abu Dhabiju imaju i svoju bolnicu. Držanje opasnih životinja kao kućnih ljubimaca nije rijetkost, no u Dubaiju stepen više. Ove velike mačke bile su donedavno dozvoljene u Emiratima. Fontana. Sa svojih 7327 metara kvadratnih, 3000 LED svjetiljki i 7500 mlaznica koje izbacuju vodu preko 100 metara u visinu, ova fontana predstavlja pravu atrakciju za turiste koji već godinama opsjedaju Emirate. Predivno. Ukoliko već niste, obavezno pogledajte naše prethodne videe snimljene u Emiratima. Ostavite komentar, obavezno subscribe i budite zdravi. Do sljedećeg viđenja.